Samar Jesus Winners Ministry oramonine ok giyako lop kambi jolweny ma Roysambu kaka osebed ka ilieko kagiwacho ni bath lobno ne margi kendo ne ousnegi gi uchumi. Bende giseyo oganda kuom kelo liet e solro ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingonegi mar $20,000,000 kagiwacho ni jatend piny en achiel kuomgi kendo ni thuolo mar golo chiwo mora mora mana kaka jo-Kenya mamoko ma biro bang' ka oganda jo-Kenya onyiso ich wang' margi e mbui ka gidwaro ng'eyo gimomiyo igolo omenda ma kore lach ne kanisa to oganda jo-Kenya to nigi agwonyore gi pado thieth ni e kinda kuru Gasumbi ka kuonde tiegruok moko be iloro nikech onge mar omenda. Bishop mwenyewe alisema tungependa kukuomba kwa sababu tuko na mjengo kama wewe binafsi kama unaweza tupatia support ya kujenga kanisa, na kwa sababu watu wameplinji, hata members, hata sisi wachungaji, hata wazee wa kanisa. Kwa hivyo kwetu sisi tulichukua rais aliplinji kama yule mshirika mwingine ama mgeni angetembea hiyo kanisa hiyo siku na akute kama kuna mchango unaendelea na yeye achangie. Na mawakili wazima wakisema ati kanisa imepatiwa shamba ya jeshi. Bishop mwenyewe aliomba rais na wale wakaongeleshwa. PS mwenyewe wa land, PS wa defense walikuja na surveyor wa serikali na surveyor wengine wakatoa mipaka. Hata ukienda saa hii last year ndio kuliweka ukuta kati yetu na jeshi, kuna ukuta kubwa sana.